Perang badar masanya tuyul perang Yahudi. Allah kafir jadi menghimpun kehidupan di kepung Nabi. Allah kafir jadi menghimpun kehidupan di kepung Nabi. Allah wahai raja kiban handap luang pedeng lam sarung anu sule ali. Ai pedeng zulfaka desul lam sarung. Nyo kenang baruang gedanyo sikan saho cere Allah Nabi Ibrahim tanda perang si kafir pada jumlah Ramadan wadun hijrah Nabi perang badar masanya anu perang Yahudi. Allah kafir kade menghimpun kehidupan di kepung Nabi. Allah kafir kade menghimpun kehidupan di kepung Nabi. Allah payah rangkulu rawa kutablang. Dan gelingang batanyo di Dewan Tara. Batu long balik di Deba Uram. Ngan nakarangan batu ke Abu Bakar. Baca nih Mr. Cap channel MR Coffee Official. Kamu mau oleh Sarawak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا الله نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سمعي وبصري وكلامي وفؤادي من سمعي وبصري وكلامي وفؤادي الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا نستغفر الله لنا ولوالدينا نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين هذا الموافق ربيع الأول لا يرجع يوم رسول الصفا نبأمين أختنا الليلة karunia Tuhan pandang dunia karunia Tuhan pandang dunia Pada jumlah Ramadan dua hijrah Nabi perang badar masanya tuyul perang Yahudi Allah kafir jadi menghimpun hidup di kepung Nabi Allah kafir jadi menghimpun hidup di kepung Nabi Allah wahai raja kipan handap lu pedeng lama
sarung anu Sule Ali. Ai pedung Zulfaka de sulam sarung. Nyo kenang barung gedanyo sikan saho cere Allah Nabi Ibrahim tanda pramasih kafir. Pada jodoh Ramadan wadun hijrah Nabi perang pada masanya Anu perang Yahudi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi Allah payah rangkulu rawa kutablang dan gelingang batanyo di Dewan Tara batu long balik di deba urang ngan nakarangan batu ke Abu Bakar Allah Nabi nyupai gendrai tanda perang si kafir pada 12 Ramadan hijrah Nabi perang pada masanya dulu perang Yahudi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi Allah wata subuh watanya Nabi berangkat dua ngan sabar ngan Abu Bakar hingga lekatro bersama tempat nepio si di dalam guha Allah Nabi nyupai gendai tanda perang si kafir Allah pada 12 Ramadan buatun hijrah Nabi perang pada masanya dulu perang Yahudi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi Allah itu kuni Tuhan wadanya yang pokerajun dekaram bidun di Rawe Sutra babil togu guha jibuh merun si ulah bangun hantam sodeka Allah Nabi nyupai gendai tanda perang si kafir pada 12 Ramadan wadun hijrah Nabi perang pada masanya geyu perang Yahudi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi Allah kafir kade menghempur kejigung di kepung Nabi الجنة ونعيمها لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم ويبارك عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
أشرق البدر علينا فارتفع منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حسن شهيد سمان tengah lang malaikat beri belasan putra nerhai Sabah yang indah tempat kebang Husain Saidina Husain Syahid sama dengan lang malaikat beri belasan putra nerhai Sabah yang indah tempat kebang Husain Saidina Hasan dan Husain cucu di Nabi An-20 Fatimah Zuhra ayah digamnya Sayyidina Ali sahabat di Nabi ya Tan mulia Husain Syahid sama dengan lang malaikat beri belasan putra nerhai Sabah yang indah depan kebah Husain Sayyidina Syahid di adun kekenal besar Syahid di adau bencana dunia menan riwayat ingat letanya ke Tuhan Sidra ya Tan kuasa Husain Syahid sama dengan lang malaikat beri belasan putra nerhai Sabah yang indah depan kubah Husain Saidina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya rabbal alamin Sallallahu wa sallama 'ala an-nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah sallallahu wa sallama 'ala an-nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah sallallahu wa sallama 'ala an-nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya Rabbana ya Rabbana ajirna minan nar Rabbana ya Rabbana ajirna minan nar Rabbana ya Rabbana ajirna minan nar Rabbana ya Rabbana انصرنا من البلاء ربنا يا ربنا انصرنا من البلاء ربنا يا ربنا انصرنا من البلاء
duduk berapi dengan uring tenda. Kepada panitia yang dorong berupa kanduri bersama lehat kanduri mangkali dua yang dorong berupa kanduri yang dorong berupa kanduri bersama lehat panitia akan diberikan kanduri kepada seluruh dari tamu yang berkoordinasi. Dari Anwar Daya dari budaya Sini paham dia kata, Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini yaitu tepatnya 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu. Pada hari yang berbahagia ini hari Sabtu tepatnya 1442 Hijriah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdebat di Kampung Paya 2, Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Aceh Dora. Inilah daripada Tengku Imung Kampung dan Bapak Gesi Kampung Paya 2 yaitu Haji Muhtihar. Ini daripada tokoh masyarakat Tuhan daripada Urang Kampung Paya 2. Demikian yang dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rorok be? Mana timur kan? Dan timur ni.